Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Channel is sebo siyaxoxa nginikeza amazwibele izinto ezenzekile. Angikwazi ukubuyela ke kuzona zonke ngiyibale ngoba ngiyakhohlwa. Kodwa lawo ama-episode engiwakhumbulayo ibone engasebenzisa i-reference into esisho. Kithi ke amakhosikazi asemzumbe abenesikhathi season 1 la bathi bona umamkhulu bakithi wasenzela umusa, umamkhulu udeserve nje into enkulu. Yeyibo basimema bahlangana ngamakhanda bahlanganisa ukuthi no umamkhulu asimshayele into esaphathi. Le phathi le kodwa kangayazi sifuna iphathi ezothi thada mamkhulu siyabonga kwasuka cima. Mina ngithi inhliziyo yomuntu awuvele nje uvuka ukuthi ngiyabonga usuke usubalile. Yangizwa ukuthi ngithini usuke usubalile izinto shuthi babe nayo into yokuthi hawu sinalokhu nalokhu umamkhulu wa contributor iphesenti elingaka. Ngalezo zizathu ke zokuthi bona abasemzumbe bahlanganisa amakhanda baze baxoxa nohusband wabo bahlanganisa ukuthini umamkhulu uyalideserve ikhekhe elithi yithi esibongayo. Abantu abasondelene naye befike, umndeni wakhe ufike, isonto lifike ngoba thina sithi nje siyabonga. Kusuka kithi lokhu siyamakhosikazi asizogcina ngephansi kunemiyalezo esombhalela yona phansi ukuze azi ukuthi lokhu kusuka ey'nhliziyweni zethu. Angithi noma ke manje sekuphambana izinto ke mina njengombukeli ngoba kwisithembu ngiyabuka ukuthi awukwenzakalani kulela khaya ngiyasala ngemuva mase kuqala kuthiwa umamkhulu unenhliziyo embi unomona kanjani kanjani. Ngithi hawu lawa makhosikazi lawana awayenzanga leya phathi as i-bribe, abayenzanga leya phathi as ukuthi kunesikweletu sokuthi mamkhulu uhambe uthembeke kithi, kodwa bona bayenza ngenhliziyo yokuthi wemamkhulu sesikhona nathi ngoba kukhona ama-changes enziwe uwena asenza ukuthi sibe khona. Manje-ke ngibuza ukuthi-ke omunye esibuka naye i-TV show usho kanjani ukuthi umamkhulu mayeqale ngalowo shuni uzojika manje ajikiswe yini ngoba yena kanaso isikweletu sabo, kodwa bona ukufika ephathini i-surprise party ifike ngokuthi bebe nenhliziyo ethi kodwa kufanele kube khona into esimbonga ngayo. Asiyivale ke le video ayiyi kude iyalapho. Manje mase ngibona sengathi ngiphuma oShabeni, angiphumile oShabeni. oShabeni ngizinze ukuzinza because oShabeni kunezinto eziningi engiyifunda khona, kodwa njengoba ngihleli oShabeni akusho ukuthi kufanele ngihlale ngokuqamba amanga ngithi umamkhulu senjani. Bayenziswa yini i-surprise party inhliziyo ebongayo? Babebongani-ke? Sesingakhuluma-ke sibonisane la ku-comment section ukuthi babe kade bebongani ukuze phela mase sibaningi sesivuka nokuthi sidicilele igama lamamkhulu phansi kodwa sibe sesibona la bese sithi bona ba-right kakhulu baney'nhliziyo ezimhlophe yibo abahlanganisa amakhanda benzela umamkhulu i-surprise party because kunendawo kubo ethi siyamkweleta umamkhulu. Kwakwenzenjani? Sesoyibamba comment section ke. Mina nani ke siyoxabana. Mina eyami ingxabano nani ofana umndeni ongalahlani ngoba ayikho into engibuye ngithi siyibanga ngokuthi amakhosikazi atheni enzani. Ngisho kuyilanga kuthiwa sekubanga ukuthi umsele kuthanda bani kakhulu, kodwa umsele ke ebe nento nje yokuthi kahle kahle kufanele kubonakala ukuthi mina nginamandla, kahle kahle kufanele kubonakala ukuthi mina ngiyakwazi ukucontrola, kahle kahle kufanele yabo ngibe leyo ndoda enamandla. Mase impendulo yakho siyithatha phezulu ukuthi hayi musukulwa loya baba loyayana uney'nto zakhe naye ezimenze engafuni ukuqonda kodwa ebe azi ukuthi into eqondile yini. Siphume-ke lapho into engizokukhumbuza yona iy'nhliziyo zabo zafika ekutheni sizobonga sonke, akekho wathi hayi asimeni. Kwathiwa-ke i-gift izoba yini, bathi bona bazombhalela imiyalezo iy'nkulumo ezakhaya ngaze ey'thini phela siy'fundanga, kodwa-ke khona lapho
sebemnika kwakukhona ne-crown, bathi nje you are my queen. Akushongo umuntu oyedwa, basho bonke bathi you are our queen. Athi i-queen yabo iyabahleka manje. Hhayi ukuthi ngoba ebahleka guys, ukuthi vele yabo uma ungekho right mase omunye umuntu eceleni eyahleka, ungaze uyitshele ukuthi uhleka wena, kanti nawe uyayigowela naye phela angeke sesehlise ngoba nakhu abanye sekufanele begowe bonke. Nabo uthi asisenalo iqiniso ngoba phela iyenzeka leyo nto ngempela, ukubona ukuthi hayibo, yazi ngisenkingeni kodwa ubani u-happy, kanti naye isikhathi sakhe. Siyivale le video, bye.